Kum shibenta ban permi pisa na kabenta ka school ha ki jingdon kam baper. Ka Puriang Secondary School Puriang Maureng Keneng CNRD Block. Kala permana bakan sa pelong ya ka charity football match hapadeng ka Rang Rajit Football Club. Kabalong ka kenhun ya ka na Shillong Persha ya ka DBI Football Club. Kabalong ka kenhun ya ka na ka Sorba Guwahati ha ka Arpu Arterik Uno pra Archar Pesan ha ka por Arbjetik ha Maureng Keneng Mini Stadium. Bat ka Bayrung na kabenta ki pajba kan long Sanpau tingka si tiket. Bat ha ka nigisi kan donru ka lucky draw. Kumbala penyaj ha ki jaka khawai bala penkrea da ka school. Kadang kacing pentip, bat kacing pemerah, bat kacing kot cing wer ya pi ki pai ba, kam tam ki pai ba ki baju age bersuteran bahaya football. Bat nak kaliang congka Puriang Secondary School, kemudian ke school na Puriang. Kalau yo wan penlong ya ka cing lekai football la arfu arterik benai bukan ar jarusan. Kita kalong la sengi Monday la ne sengi nengkong kabanwan. Hagan si kan dairu ka sengi uhe kabaju penlong sisin setiau hang tai hasinong moru keneng. Deh kani kesengi lai penbaik kandang kejing lekai hapadang ki arteli ki tim ki berat ba cungi arteli ki nong ba. Kita kadai hapadang ke Rang Rajit United Football Club kabana Shillong Persha ya ke DBI Football Club kabana Guwahati. Tapi kani kejing lekai ngin pen lekai hamon keneng mini stadium. Kapor pen lekai kanlong ha kapor Arbjetik. Teh shwa juga ni kejing lekai ke ba itenan nginjok suah ban sakhi kecing lekai parlok apa dengan MC tu dah kepada ke tim cogi driver bagi try truck Persha ya ke mar keneng veteran football club ya kini kecing lekai pan ngin lekai ha kapor cutway siteng men step te kecing temu ban perlong kini kecing lekai kalong ban penmi fon nang kamta ke Puriang Secondary School nang kamta kecing kam ke beper congkah tengi khot ngi wer pi ki ba ki perlok perjor barok ban pej ya kini football ini kecing lekai ke ba itenat jong kini arteli ki tim khamtam kan jingwan ke jong pi kan long ke jingrap pat ke jingku na kam ta school ku bless you.